sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta the siat kamala sakit ngon siat ban bungong laye sahabat dan te sopegahana sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta the siat kamala sakit ngon siat ban bungong laye sahabat dan te sopegahana di Nabi nukun ulunnya wafud karab ngan sukrut malaikat ba oban dengo katongon wafud mendum merut reti jahi mata di Abu Bakar nukun lirijang hati kalau kang kamu nyodumna menyokatan ya Rasulullah kagada tuah dum asodonya sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sahabat dan te sopegahana dengan nyan mandum baca selawat Nabi piwafud malaikat ba dum malaikat netran ubumo dijejur sagone preh maulana yang gonna balot ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada beda Aisyah na cumba tala Safiyah ni bakeneng bandua sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit ngon siat ban bungong laye sahabat dan te sopegahana Hasan dan Husin bandua gomnyan balut janjongan sampoh muka oban kahaben kalon kalon baru gepewoga peba muka oleh seluson ikat kafan yang bobebe wan ali murtada yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam kaki di Abu Bakar
sakit di nabi sang bungong kembe hana jantate siat gamala sakit non siat ban bungong laye sahbatan te sopegahana